Thinkatho na ntune mutegeri bwega nuntu bakona kanya kugwatanira na bawutwekire iweru weekend thaithatu mbitagwa ntinyari kinywa cyane jamaja tukubanganira ito tukubanaru kirente socheto Yarato kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Gavana Mutuma kumeneria baraba kurwano akiuga ati makwende akarumira uriti bwawe bwa Ngugi. Lawrence Mutwiri uria ni mutongeri wa kiama gia Tepa kumeneria miario ya wakili Mugambi Manyara. Atongeria kumeneria uge bwa rais bakiuga ndwangi cha thirikari ni batere kureko ikarita Ngugi iria enenkeri. Akiama bagikundi kia Roy International gutrimana nuntu bamaromba bakirombera muno nthiguru ya Kenya. Watogeni wakairi mwari nkirimi no mwananiri wa mathithi watukubana arwa tukianjiria ntito chietu Gavana Mutuma ntwaithinkia na njure yawe tukianarwa ni bakinyete kire kanisa Bethsaida gishibone mbunge gatikania East wardine ya Karama kire mwambura jare kire rwari rwa bonekete gukothakothia uria wari Gavana wa mbere ya Jamiru Peter Munyaki aria Gavana Mutuma augite wati makuani marume kana ndwembo chia kumuthukiria rietwa na kuga ati kwagira gitikiu kia Gavana enda akarumira kurita Ngugi iria batere kurita ta Gavana na rugita agategera gwakuya kariba Karama Muthara na Kinyamikindori bubo bojete onde Peter Gatraumunya onekete kumatia ndiunga chiawe Meru akiringira ndebe nontu bakithurano kia 2027 na antoba Karama bokea kuibwa bwa antoba Karama ndebo menyera yeria ririko ni miario ya Gavana wa Meru Mutuma ntwaithinkia akiariria shirika kansene Bethsaida wardine Karama gishigone mbunge gatigane East ara kuthingatene na chore bawe bagisiasa aja Peter Gatraumunya uria gutwa Gavana 2027 akierekerua migwe ya gisiasa. Kanisa yeye na athomi, kanisa yeye na arimu, kanisa yeye na mandaitari babu anto Bakarama na anto batiania ati anto iba wakatuinie keto ibware na munene wenu na are Gavana ibware no are minister wa agriculture yambonyika na kanisa yeye kaka tiero ke ministry ya agriculture kakorita ngwe Nairobi keya kakarita taivi keya kakakira tayosia keya kakaura speaker ya kanisa kala kaandikiro minister mbonyeni ko reboringererwe kweko minister na ya barua yere chianjeshi akaewa ithato cia borisi akaewa inya cia AP akaewa ithato cia arimo yambonyi mwarimu secondary umukanisene ye waretero barua yumete kwa rais minister tomurigere kura. Gavana Mutuma akinyeria mworoto jwajo gutigira karibonthe ba Meru ni bagukenera yera rio tongeria bwawe te kumakania ni nyunjure yao baumete kinya baraba ombera Mutuma wowe ukebwithia maendeleo Meru rikana ntura ya Tigania East na Tigania West munyae kuo uno kaewa kura cia Gavana ndene ya Tigania East na West dibera ntuba Tigania East na West thai Mutuma nwe Gavana wao kethira baka munya kura 2027 no ntu munya nwe umite Tigania region niba mwe banywite ndawa sibitari niba mwe bena mandaktari sibitari niba mwe tuiretie ng'ombe cietu ciywa Rwanda ru niba mwe bena barabara niba mwe bena mbira thirikari batire kubabwithiria nontu Mutuma te musiasa oro kawaida wakuwa nontu ng'ania na umete nturene fulani anto bau bateona babwe bwina aki ya kuona maendeleo ya Meru ya thirikari ya Meru Ameru ni bori tugweta na mbere kugwata mbaru Gavana Mutuma kenda kinyaniria weti na mbere mature ne bobwega Meru irari gitumene
gituma gite kwereka anto bate kumenya kethira abaitetie kana benami nwe Murungu mwaka mbere jwetaita atwigirwa ke aturi anto bamiru atwanga bana ho mwega areta thiri ndene miru bote bochokeria Murungu nkatho ndekuigua daktari auga manto jairie manto jara thirikari yetu account ethithitie no ntubwa kwithira twina ngabana ho mwega na mukeri Murungu no kwenda Meru ikarabwega aibugurira barabara cia lami tukagutho thirikari eu iri endia mbeca arekurwa kai arekwendwa ngiuria tu raisi so kwa thai kenda tutetheria ngabana kutwitiri into bira biremete na thirikari anene ilasima tumuwati o support thirikari riku kantu kwegura kwi wago itanjareta kuringa tuwo weta kuringa ekike no ringe gura cia 2022 angabana kanya akotetheria kureu waringire iritethio ngwe kurere guwete dada Kirema Mbrajaja Temunyaki uringithitwe gisiasa MCA wa itura riri akiromba mpuru bure gukinyithirwa ntumo ya kuthondeka barabara ya Mukwiro. Unde muchoro mpuru ngavana muchoro mpuru mwikire ripoti barabara we chumbure tanto karama buru lakini nione MP kawe nenda wane MP ako nengo antengira MP kura kawe nenda wante muringira kura katwe kiranto kilia na Biblia riwa itora na uma kana nada itora na MB ngubwira oma kana ntabwira na ndebwira ndomi kanisa na madhabaune na woni mbono kinte meko kurongwa ande madhabaune ibwo karakario ende wo ethrorea we muchore ompuru ito mwira barabara Mukwiro ni uchumbura ntu bakaramana ne ao nieke tukuthira bogo na tutathiria bagukinyete kanisa gaka kenda kwiganirwa kiumo mwana ashirika na kariba ntura ije ya Karama. Kungina kumutongero wa kiama kia Tepa Lawrence Mutwiri na umirete na kumeneria bo kadha migambo ya musiasa wakili Mugambi Manyara niwe kuoneka taka kumeneria kiama kiu na gukiringithania kwithirwa kiri kia gavana Mutuma. Lawrence augite migambo eu Manyara ni ya urongo na ni mworoto jwakio ni gukira na kuguna yuthi norite musiasa jukurumira na kumenyana na kiama kiawe na atigani na bingi birabirio bichibange. The Economic Pillars Alliance na unio yetawa Tepa na slogan ya kiama kia Tepa ni kuboresha uchumi. Uju ni Lawrence Mutwiri ura ni mutongero kiama kia Tepa kiama kiria arua kumbere kurigura ndene akaunti Meru akiona ni muroto jwa kiama giki ni gutetheria mbeu mbithi kinya gukiri uchumi. So batu etu kiama kia Tepa anjenda yetu ira nene nera tu eneo nera tu kuona niyo Kenya bati kwithira yitete next ni ukiria mantone ya uchumi anto matha bakaithira baena uwezo ba witegemea lakini condition ya kiama kene iko ni ati musimamo ya kiama kia Tepa ni 85% ya utongoria bwa kiama ki na mantera yonthe yake ni ya kiama yategetete ukiria thukira mbithi ndene ya nthi yetu ya Kenya ni kenda tukaita mbere no chinchia utongoria bu amno bubu Lawrence Mutwiri ura mutongero kiama giki ndirito akiuria wakili Mugambi Manyara ethwa gitigana kiama giki kia Tepa na oni ndire laure ni oni pate linda wa kiama ki inkuona antu baingi barabenda chiama bio Meru bachetie toro inkuona antu baingi barabatura bena chiama banjeretie kuya wasiwasi. For example yonto ya wakili Mugambi Manyara oni turankwete shimariri ingi muno we wakili lakini inkona kinya wano ranjererie nende ko ingwe kuya kombero ndikiama kira we nakeo wanje ugumira mantu yetu ya kiama kia Tepa wewe secretary general wa kiama kienu kia Mbasi nani ndire pate linda wa kiama kietu kia Tepa ote no to chamaniria ke laini ne ya mantu ya chiama na inkwenda kwira menyera kiama kia ku kia Mbasi akiuga mantu ya kuringithania gavana wa Meru Reverend Mutuma Ntoithinkia kiama giki jatibiri wita na mbere no ndo kiama giki kia Tepa utino gutonya na Mutuma ko inya kuona ntaba kwenda ku nduragirie tore ya Mutuma Ntoithinkia gavana wa Meru mantu ne achia tachio pus inkwenda kuwa utongoria wa Meru boenjare ne inja gavana Mutuma na kiama kia Tepa uteno gehusiana na chiata cha Meru kaba tu kiama kia Tepa to karibisha nto bonze mantu ne ya kiama ura wende we
Meru yonthe kinye MP bau kinye MCA bonthe atongoria bonthe ba Meru kiama kia Tepa nekiruorete mirango bwinthe bukuma so baraba na chiata chia chini huko chini bukiwa ngangania nuo tongoretie kiama ngania nuo sponsorete kiama kankwenda obura kiama kitongoretwe ni muntu wita wa Laure muntu wita wa Lawrence Mutweri tongoretie kiama dene ya Kenya na tongoretie antu baba inge muno baraba ikiama ne kia Tepa akiwa nandi akareta mbembithi amwe na kutha bakiaraniria nikire ithurano twitite binene mbembithi baringira atongoria bara bakubatara na akoro barane koro barabena chiama bionde ne Meru oni nkwenda obwira bwina mbia ni uma na twenda kaimbethe tutena mbia lakini twina maono twina kura na twirende ithara occupy mobiti na njere maandamano oni nkobwira ithara ireketio kinyamwicho katwete tokio na njira ya ndebe twete ntokio biti na njira kuringirwa kura oi antu babethe nende ibaibangite na bantu babethe nende baisasawa 2027 kura ikaringwa uraibaterie Kenya itongorwa ni antu barabonze bombikia kwithira bakile labura tombikia ukirio tongoria wanzu kiembethe Muthuri Muriuki wa weekend mutire wa Kangangi tukitana mbere na twingi na ndea siasa mwanya niboneketa kurega gukenwa ni ugibo rais ati thirikari yoyongo ekajukagia matagareja marito jake watho antu barabaka gwatikana kana kuringithanwa na wendia wa ndawa cia mbugita bakiare barika nsenetere chana riburi ya siasa babugite kuri na ndwangi cia thirikari rine nkirima inyaja kurwa na kwanthenje barabaka gwatikana na maitia cha muthemba jojo tukigwa kubuga tongana na tugakona nkurukinye mwaka muthiru ukishonanagia na ugitumithagia Bobo ibugotindete kanisani MCK imechogomone ara kanisa ikumi kurikanita mocha na alisa cute kire kiumega kurugura mwanka ara barirete bokonie mwanka wimbi wa 2026 batongoreto Superintendent Geoffrey Kinoti mweri mwaka jwa kwaja kuwaramirwa meanka imwaka jwa kwaja kuitana mbere mwere mwaka jo mwero negitara mirano tegitara madiko mwakajo mwero imwakajwa kugwerwa imwakajwa kuthithirwa njira intero ikiathokera gigukinyetwo na atongoria bagi siasa barama meneretie miaria rais William Ruto neni nyuma yake kuga baraba kwendia ndawa cha kurebia bakauragawa bakiuga kira rais abati kurwa na kigunkumani na kuruthira antu menderendete kuga antu bora gwetwe murungu atiegoro araugire antu boragwe onekana ndago lakini andu bara bonthe bendagia ndago aithirikari negwa bagitete atia aina andu betawe na yes teu aina anene bathirikari bonthe baije ijoga kamata mbi bonthe baije no kamata biria bikamata ibatige gutumira ewe political tool ego punish antu baria utikio bagitite so MP wetu na andu utuma no ndu twina rindikire aja twina MP betu ba Meru tu batima ego bagerie bakageria kuthithio ntubu no ntu ni ntuburi against the Bible no ura ugere antu babangi banyongwe kinya antu ba corruption turendo bairia tukwere ano tu banyonga ki inya corruption no ntu ni etumite twithura twithine ne turi narwe utiki ntu kingi etumite barabara ithiro etithithitwe i corruption yetumiri na ndio ro kagwatwa corruption Mr President turenda wikire sheria eu muntu agwatwa corruption arethirwe ugwe arethirwe arwonjenu arethirwe arire ndikiri kana ari uu agwatwa akagitatea akaithwa kenda barabara ici tutiga kutinda kwandamana ire tugete mbere koti baraba kutwia interview tukwirwa bone koti iba punish according to the law na aratongoria baba bakuga kwena bate guchincho tongoria buraburi kuna ikyo gitumbi bare mustari wa mbere guchwa ite bibi avwirere marking scheme atabana aribo kumenya bore this time na candidate yo senator ojo kuona aja Timothy so bumenye 2027 tulenda guikia leaders baraba geto twariria properly nakura chaburi tikuromba no tugaite kurombo ibangi ichi kurombo ibangi na bakeja kuromba ende umabure bureo kethera nditite tebwega na tutena antu bagutwariria no kabata no batarite kubwariria teoni yango buromba antu banari tugitara antu batugutara mwaka jo twetete tutare ni antu baraba keja batukiria miturire yetu na antura chietu mwaka jo 2027 ndethura ndi MCO kirwa na reward
kenda tucokia ruthi mutaro babundo mbere murungu na turia antu bante ho bampenda manifesto ngeyo bora no to ngiomba kuita manifesto yaraka apuitira huko murungu kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera weru wikendi nyoka mbitaga ki Mutegi. Akari ba Kibura ni baririte kuthuka kwa barabara ya kuma Katharaka gwita Muiria gwita Kanyambo bakibeneria mubunge wa Mara ni gutejanirwa kwayo bariuga ni bekirirwa wirane Kathumba ati akabagithiriria barabara eje huntu Mwankira Nandi atathithia ni barabara baugite kinya nithiritwe ikibenyangiria ngari na kinya bikibiki ciao. Akariba mbari cia Kibura wandia ganga akiri gicigo mbunge kia Mara ibatumanite kiri mubunge wao Kareke Mbiuki iguru ria barabara ya kuma Katharaka kuthungira Mwiria Kanyambo kuthinkinye Kumbo. Kwanza onawega tukunekanga migongo gigutunanga nuntu mbaru nuntu bwa mikuba kuringirwa Kareke ni elo baina turairiria ba muko barabara ino ri kukaura tomundi kutokinya Katharaka tebu twina MP twina MCA no kaba turairiritie riu tukabarura atia turaugire atiri kula ni jetu na bone bekale bala neno ugu tukabanenkera na tikura riu turabanenkeri tukaberia atukarura atia riu beze bali na antu bana ugu babalerie baboli thina jiao ona bobongo be ikenda tutethania twetingwa twatuka tuteranirie twina anene bau betu gutewelo bweguko Rwaria nande kibande to bariuga ito barabara eno ekubainya tugo gwantugo batakomba kuthira barabarani eno iyurite mitaro na nkinyeta kuthiika ndira Kareke Mbiuki bena gateria ona njirene ino ya kwimana ganga italo lema obura kairia tulemere nikidaka racokire kidaka barabara ni nyogo kubulu watuka gukula na kana tulengiria matano kuma kumba kuthi Katharaka no leithe matano kendo kamatwa kwanza kaulogu na mtu murito na kana jiarele barabarani na twina MCA twina gavana na twina bonde bagweta baririkanitie mubunge Mbiuki ati ikwari na wirane bwa gwikira barabara eno rami na Mwanke mundi no akabathiaga na mbere gwetera barabara guti ino kaula tutikinyaga ratio tikura na ino kali ogwetari ende no akwenda gavana tio tomudura neje atururira aturikirie monto maloje manjera aturikirie gutira mimbonete onerekirite naria niwekirite kana niwindi tikareke eumbekire one otendekie ni atumenyere na barabara ni ibangwe Kareke ni eje atubange ona roje aturia gatwikira ni aka 20 ntikumenya ni mbiago gagutwendera atia kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Mubunge wa gicigo mbunge kia Igembe South John Paul Mwirigi na atemanitie na aritoba gicigo kiu baraba kuthoma gukurukira kigina kia CDF kenda kubathikira na kinya kwigwa mendekithia jao. Mwirigi na atarite aritoba bagutumira kanya karabonete ga kuthomithwa kenda bagirithia motoro jao. Marun Karugi no kari karone giki gatumenyithia nkurukia shape maisha yako thai ukunukira githomo ni mataro kumakiri mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi aitararitwa barathomithia cia kulukira kigina kia NGCDF musemani je Kibaki thomo baimbirite skuru ya sekondari ya Kilalai na utarana ba kwithwa bari na nthoni mbe ya skuru no ntuba kuthondeka uturobo baruyu ngwira kutarua ire ide wa NGCDF Igembe South kithomo guthomo bari no ntugethomo kiaku ikithomo kia family yenu ikithomo kia community yenu ikithomo kia this constituency ikithomo kia this county ikithomo kia this country ikithomo kia this world. Para school, please come over. Let us work hard and work smart. No, take out the get one this. I have never seen anybody succeeding in a character question. Okay, I am Goma. No, okay, but then any impact. Take one value to where even to the society or even to the family level. Then we take it over with
githomo na minus discipline kutige mtu akagita. So discipline is the first point that to emphasize on. Mwerekeri wa skuru ya Gembe University Campus Dr. John Muithali Kamoyo na uriti aritwa ba kumenyera muno tumiri bwa thimu no tuno ibwithio turobo kana ikabuthukia. This gadget, that small gadget, you know with the way that gadget can make you a millionaire. And that gadget can make you a money person. Please, there is a lot. You can make a lot of money. You can either research, kuandika, and kila kitu wetu mara kiwele. But please don't allow this gadget to be you get addicted to it. Kwa hivyo kama kwa jana kitu baka kwa hiyo kapeleke kwa mheshimiwa. Ukamama mwingine alikuwa and that again, because there are so many things in that phone, they are going to develop so many other problems. You develop fear, you develop anxiety, they are against stress, they are against depression, they are against suicide. Atongeri ba ni bauriti aciari kuyika skuru iriri akwi na kuthomithia na boku antu atumira ngarama kwendia na skuru cia kuraya. Na ni aciari akwenda kugwira atiri itwende cukuru cietu utugarina twitite na arona cukuru cia kuraya mwana kwa gwitwanie cukuru kuraya muikie cukuru iria ya kwina agwe kenda uma kwithira kwina kana gake kama mwana ukugoma utekuthina. Wale student ambao wako nyumbani na wanafikiria lazima mtu atoke hapa aende Chuka ama mahali kwingine kupata masomo. Tuko na institutions hapa. Na wao wamegema university. Na wao wamegeta hali technical. Na wao wamegeta TC. Ukiripotera weru weekend kumembe bitawa Marion Karugi wa Naftali. Tana mbere kurumira nteto citu twacokera ni gikundi kia Roy kiria kirimene kienda kurombera nthiguruni ya Kenya ni nyuma kagitagate kuraja ukebebia mutambo. Nataka muniombee. I'm going through a lot of problems. Nonto mwana gori sukuru ayino karambeta na muratu kuma kiongo utende kuona mwana ou. Kuma kirinte turika rikanture ne chietu. Ire twede na mwana nonto akonjira tutenjagirwa. Leuda ino bakweja nonto itanenjwa. Lewa na mbuli aula ntiko mabokero karinjerani eu. Nonto yonde enjoletwe nonto tutanenjirwa barabara tiyo kuma leo tutwere. Ona babongo batoraje batoria tere netodura nakani antu baiko batoduraga. Na unjera iwete tanenjwa. Weta chaki manthiguru. Na tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Mtu kama huyo apigwe risasi miguu. Nteto cha weru chiethero ireo. Unajua mtu wa Soprano nani? Yule wa nyinyi anaulingana nika besi. Mimi sina besi. Mimi ni noma si noma. Mimi ni fire si fire. Kirinthiguru aria umaibubu kwendeka nkurukia jangi jonthe batu twithara tureo. Hapa ni one time. Hapa tigani ya East. Indire byure byaku bikwenda machokio tukwenjenjera na gukuretera jo. Chemania na baraba kuretera nteto cia weru. Iji ni team ira tutinoga kuria netunoga gukumakira. Nteto cia weru itikuretera uraikarikire aki ende nkurukini tukuretera gitumi ikarikire. Community ibethire twe barisite alam intuku chonde de mwana nusu chiogoro na daida tuna nusu chiogoro kiri station ya kwira wendete. Weru TV romuri rwa Ameru.
Nogosho antwara omba kweta kuona irio bithongi bitena goro mutindo gategati. Tukugwatwo geni 19 Queens Hotel mukawa jo muthongi areo shiringi na getumi. Kenere irio bietu bia Uswahili bia ontwere mbori ng'ombe kukuchoma kanetheroki bithondeki fresh brew nontu bwaku. Twerugara mathaa 20 jana muthenya no tuko nikenda kagita konthe ukenda ugaturiungira. Twina offer special cha pizza Jumaine, Alhamisi na weekend yonthe. 19 Queens Hotel turi barabara ni Anjuri Ncheke gwankana na National Bank mukana jo maguta ja Toto Town. Twina kinya utungata bwa outside catering na kinya delivery ya irio areo kwenda ukaretero kinya gwakunja. Wenda gweka order kana kioria ringa thimo namba 0727 775 555. 19 Queens Hotel, where every coin matters. Football fans, Azam TV has you covered. Watch the Kenyan Sports Pesa League, CAF, NBC Tanzanian League, Italian Serie A, Spanish La Liga, German Bundesliga, Saudi Pro League, and Carabao Cup. Plus, catch all 52 matches of the African Cup of Nations live from 21st December 2025 to 18th January 2026. Call 0709 844 000 or visit any Azam TV dealer today. Nenda kama nani? Yes, ndio wenyewe ndio ndio bana. Karibu kiti. Watarani. Yes sir. Ukumenyiria ate uwe tuonkaze ona ndeze. Yeah! Mbie mwende. Baro mwenye wewe chokewe. Onde. Chivo. Atoto. Dia ndaburu mwingima ya Lea Premium na chapati na muroiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria njai hakuna njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. Page gwetana mbere kurumira nteto chetu tugichokera batongeretwe ni mukarerigite wa Royford Muthomi akiama bagikundi Kero International kiria baraba ingene koronari ni batrimanite kirimene kya maromba kya Ntang'anturuba Gembe Central nuntubwa maromba Kristo babejete amwe kenda kurombera nthiguru kwithura kuri no kiri urumwe na kinyagwiti na mbere. Maromba ijekaira muntu inya, maromba ijaretaga oranio, maromba ijaretaga thiri na kuthithia mantu jangi jamanene. Ibu itikibwa gikundi Kero International kya mangirija akiama baba ingi bari ekuru basemenia kathombe gakirima kya Ntang'anturuba Igembe Central gucokia nkatho ni untu bakurikia mwanka jwangirije 25 na kuromba murungu abagwatenjera mwankene jojo mweru jwangirije 26 antone bajukitie kanya kurombera kinyanthi ya Kenya na njasi yao 2026 ando bakeda bana bakada bakadori motole jwajulo tumete nkoloki mwaka 2025 netomya mulungu ale mbere manto jakara bwega ke kundialo Kero International tukulokite mulungu mbere kena manto yetu yeta bwega ke kundialo bidabie kala bwega na family yetu cithe nyokiri unende tore ano ntubocokia nkatho kwira mulungu asante ontukuraya ko imwathani kari kagitene gakomo tontu baria thiramburirira uriti Tang'ana kureta bia kuria iba kuromba thirikari kurikana akari na utethio bakuga bukejira kiri ikundi bwakinyira baria bari na ubatu binge tukuromba thirikari yetu ya Kenya nibamenye into biondo bilo miundene antu bana thina kutembura bambule kung'ana na tukumenya lea kwina mpara kuthakuna mantu maingi nyaja mai na thigari ni ola ija kweja na misanda thigari ni ola kwa antu abaije antu abana thina na antu abali ikundine no baije antu bo asa abatu atonge balo International ne tuye members beto na meshira inyere tu enkroki kere kwa hivyo yetu romba thirikari baya kweja na misanda iba konsinda rindas ba ikundi kenda misanda mbokinya mtu onde ba utwe ukenda kutethia mwekoro turie kiriro International na uno watona
twe timu ene na timu nyingi na watethia mwekuru utethia muongo ndiarie na thirikari ya county na thirikari kinya iranene kiwa laitherie ni mwekuru no wete nja ida mwekuru akamatandre nja ni 80% mukuru achangia 20 na mwekuru atio mukuru atiomba witithia nja wenka na mbere kunendre mwekuru bakeya kuwatwa njara bukomba kutwaga antu rutere na office ya Royal International mwekuru agutethuka ana beto bakuthoma saindi cia imwe ici cia kwetu te kintu kinya twana inya kintu kinini kinya ka sister ka uto seva 110 uto seva ineme murungu yethara febe murungu tukenda kwirwa ekuru tukenda kuorganizewa okwana roya to organize dene kundi ne ketoria chua noro turitire minsiri Dennis Mugendi weru wikendi kirimene kia Thang'anturuba wandini ya Kangeta Yembe Central County ya Meru. Narua kire kuria mwana mutaramu na kwarire gukonia mwana kwithirwa akingana na gutara muciari mantu yatumaga mwana kwithirwa akingana muno kwithirwa muciari akite maguta ja kwera kana marashi. Ndenda twariria mantu ja ana barabethera bena thina cha kungorota utuku ukethera mwana ukua mami utuku na ukara ingorota ugona kuingana nyuro na aja no ukethera mwana oria nawe uti mamira akuita ukethera mwana oria uku uti mamira aguita indi utuku a mami no ukara ingorota na ana bangi ukethera mwana rira mami ukona iruma kumbuthuka ja mtu kari kiroto ni ukona mtu mwana uraumbuthũka karathi gitandeni kwitu nyamu twimbaga na nyuru twitagwa adenoids mwana no ethure na thina ya adenoids kana no ethure na allergy igatuma mwana ukua kana ingorotaga na ndingienda kuga utiri ukaja kutha mwana ukua kwambiria thina ucha kungorota tigana na into ja spray into bikoera bangi carpet nyomba kaguchi ndori chito nyomba into ningi changia gana betha bena araji ucha kungorota bangi baraba ukara nyombe kuma nyombe ra ukara ikeja kutha ni kuma then mwana ukua gakara ichumbuka ithine kuingana tunyuru na kinge nakyo mwana akeja kutha na thine we kuingana nyuru na bateta kuona daktari ikenda wirwa kila mwana ukwaga atumira indi ndinge na kwira mtu romba kuthena kana gakuingana nyuru ukamamia mwana ukuna mugongo amama ategete iguru mwana ukuingana tunyuru na mamu ategete rutere kana ategete rutere rungi indi mantu ya kumamu mugongo ategete iguru thenere kuingana gikaingia zaidi na mwana ukware moiko mama na barabe na bena twana tunini na tu tukenke itukara tuingana nyuru itutige kubathambia muntu takara tuibathambagia thinere ya kuingana ikaingia muno bangi nabo bakara bagikaira na tundawa tungi bwikara twarikia kura nguo ugekera tundawa tukena tuguo toera tundawa turia tukimiko turia itungi tutumana twana tutuingi tuthatwina thine kuingana na no ire thine kuingana nayo ukaja kuthana mwana uku na nakara ingana tugire na hospitali akandika ndacha gwikira nyuru bibangi ucha gwikira ikarema bambire gwiko wandikiro ya cha kugira nyuru na bangi na chino ireme kuka mwana ukwithie tagaito agaikua kenda aitwa adenoids na daktari ataka mutuma mbichene alingwe mbicha itawa postnatal x-ray iona niethera adenoids kachingene kachina thina na daktari agakwira bwega na weta ukandivaiswa mwana andimitwe hospitali na arua runene athithirwe operation au kebwane na mwana uku akare bwega na thine ana barabakara na bainga na nyuru ka kungorota ibije nyuru niyo ina gichunki kira gichunkaruo na ndi mwana kaingana nyuru
agakucha miruke na kanyua na iki gitumi wethera na baraba ingi baingana nyuru bakaraba kyaja wingara ngari nuntu bainganire nyuru bakucha miruke na kanyua iyo thera ba mami bagamitie kanyua na nde mirukire aruoro arwejire nyuru ni echunka iyo tumiona makono kunija ya kara nyuru ka ukaja itogekera ruje na jaeja antaka nuntu iteri ire echunki na ria mwana inganire nyuru akucha miruke akanyua utichungi gyo chunka miruke gekanyua teriera na rukoro aruthe rugakara rwitonya direct break ya mbere mimero akarege aga tene ngarangari etethira break ya ijire mwana kara na kibara kitethira kuona ndi mwana uketho na thineji nete ona daktari na kuma daktari akomba kumutega na akomba kuga kila kiuchumbura mwana na mwana ukuga kara bwega. Thank you so much. Mutongeri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na ameneretie bukatha utongeria bwa Rais Ruto akiuri Rais wa Amerika Donald Trump kuthithia uchunkuni ukonia kuria mbeche iria ciumire nthiguruni iu kuija Kenya cietire ariuga Rais Ruto ni umwe wa antu baria bagunikite na mbecha iu aria orite baria bonthe bakagwetanirwa na untu bo wekirwa mpine ntu tiagitariria mbecha iji nicio ciatumirwe kiri siasa nthiro. Pale Minnesota, US, kulikuwa na pesa ya kusaidia people with disability, kusaidia watu wako na challenges. Hiyo pesa yote ikaibiwa ikaletwa hapa Kenya. Wakanunua mashamba, wakanunua manyumba, wakajenga mall. Sasa Amerika wamejua, wameanza kutafuta hiyo watu. Ingine ndio ilipatiwa rais kufanya kampeni ya UDA. Iko mall moja iko Eastleigh ilijengwa na hiyo pesa. Huyo mwenye hiyo mall ni business partner ya rais. Mchele ile imeagizwa ndio imalize watu ya Mwea 500,000 metric tons imepewa huyo mwenye hiyo mall ambaye ilijengwa na hiyo pesa ilitolewa Minnesota. Sasa tunaambia Trump amesema atakuja kuchukua hiyo watu hapa na tunamkaribisha, lakini jana rais ameshinda akifanya mipango vile mahakama itazuia hiyo watu kuchukuliwa. Kuna ile process inaitwa extradition. So rais anapanga wapewe court order wasiende, na mtaona watapewa court order huyo mwenye hiyo mall because wa America wamemumurika. So we are asking Donald Trump, please don't bother with the extradition process in Kenya. Just do what you did in Venezuela. Yeah? Just said your people with a plane come and pick that fellow from here, uende umshtaki. Na hiyo pesa irudishwe huko, hiyo mall iuzwe, na huyo mtu awache kutusumbua mambo ya mchele na mambo ya sukari. Because ndio rais anatumia to import duty free rice, duty free sugar, imemaliza wakulima wetu Western, imemaliza wakulima wa Mwea. Njira ya gukiria bia wakirinduki mbithi na kinya kubebukana na mitugo etagiri nonto tumiri bwambo gita Josephat Karanja uria wari muchethi wa mubira jwa maguru na banganite nkindano ya michezo ira itite na mbere ntere chiangage gishikone mbunge gyatikane Karanja na atarite achethi bau kabere na kinya antu bawende bobwega kwija mwana kwikabia wabyanduki mbithi baba na kubagwatira kenda bona twanya twa guchetha kinya kire timu chiankathi chiego. Irita njirema ya gukiria taranda cia mbeu mbithi na mono kimichetho Joseph Karanja urai muchethi wa tene kuma ntere ciangage igaritigane Central na ithiritwa kirutha tournament na rietwa Eden tournament irane kuririkana ntuga ya uciara kana gake na rietwa Eden agakinya gutigira na gukiria mantu ma michetho ntere ino ciegarie ukenera muno kumira kwa vijana na njira nene muno na masambiki na njira nene muno ina wa location
na tukigwa twikenera na going forward tugeta na mbere tugiimprove na tukinenethia this tournament kingo tunamba kunenkera vijana an opportunity ya showcase their talent ndene ya location yetu. Karantina kana Flying Towers yomba ushinda na mubire yotuika very competitive na kiwikyo gikene getu na tungathete youth baba ingita baba nikenda batikomba kwithira bai in other activities ira ciomba kwithira ci giatarisha maisha yao lakini baithira beke nine kingo beta na mbere na kunacha their talent na going forward tugeta na mbere kuba sponsor na bora murungu tumbitha kinge tumba gwika vijana amwe na bethira bena opportunity ya gukuria talent chao. Michetho irire kwithira antu ya ana baba ingi bomba kwithira especially kipindi yake para baingi bethira bena freedom muno e kuthiuluka kimantu ya maingi ya nthi especially miandarati eu indi ukaya kwa ile rire bakwithira baria iba utumira kanya kwa kwithira bai muchethone so bate kuona time nyingi bomba gwita kwa ngarata no imantu ya yara ingucokeria sponsor muthamini wa mubire yoto kali na Junkalo Mr. Josephat Karanja urari former striker wa Ngage Otispas kumwera ibwega no ntubwa kuona kwagirite twithire twina such a tournament ira yomba gukuchia ayuthi baba ingi kenda bomba go showcase their talents. Inara mbeombe ya mwana atori ba kuma ntere ino baugite michetho ya muthemba toyo niomba kwigwa ikireta mbeombe ya mwana kinyango wataniro gatigati kao na ara kinya barombete chethi batene gutigiri boko bia ngerekana teno ya Karanja kenda bakaukiria mantu megene na michetho ndutere ruru yu mwaka yuena aina tournament iji na kwa ibwega muno no tunairitaniritie gwakikisha timu cia location ya igarie ni uchethaniria bwega amwambiririo mbere anjiriria tournament iji ikwethera kwina challenges ukona mibire mingi yambirirwa antu ka bakurwa indi mwanka thai nageretie mibire ni geretie ku maintain discipline kire ndakachi area baithirite bakiwatanira vijana baba na talent mwanya inkuromba opportunity yomba kuonekana bakaumira kenine na antu noithirwe na talent lakini mama neona aranje tumba kuonwa lakini atwareta opportunity te ya kungatha amwe tukareta sponsorship ya tournament ei bakaumira bacheta na bara bangi kingo bomba kinya test the abilities ira baeneo na kinya chethi ba bakuru ba the other class bara bombe te kwithira thai battlefield lakini bena kainya anko baromba kenda tumba kuwatanira tumba kinya ku support kenda kinya omba go sponsor bigger tournament na kinya bonkira bangi barabomba kwithia bena ability kana bena ka uwezo kenda tumba gupu out resources kenda tumba go support vijana aso ya thaitu na new curriculum ira pathiwe mweri arts and sports kenda kinya twana turatu nini bagitara bageta gutara STEM kwithia kwina a lot of competition bomba gutara pathiwe ya arts and sports kenda bomba ku nurture their talents. Kiripotera ndo cha michetho kuma kienini ya primary kiangage ntere chiegari itigane central giciko bunge atigane east mbeta wa John Thiga. Bega John Thiga na ibwega kirigo mutegeri wa TV no tugwikira gatantante tochio tukubona rongo chokire nkatho cha mwanya nontu bakona kanya kuwatana na bawo twita mbere ukenera mibango ya TV nkwendero tukububwega betagwantinya rikenywa mo rinkirimi no mwanandire wetu wa matithio.